Kua kamata tua e tau kumkumianga he whahinga hua pusika, he whahi te pineka lata ia mo e tau ika koe tau paala. Kua hoku mai e taha pulotu mai he aonga pulotu ha Hawaii, ke tau se whala whaaharuanga, mai whahi pusika pihia, mai whala tangata pusika he motu, ke lata mo e kumkumianga nei. Ilo mai foki koe whakamua lea nei, he tau si tau kumkumianga pe nei, ke he Oto Pasifika. Koe laia he whai ngahua pe nei ke tau Oto Pasifika. Pihia fuki ni ke Pasifika toa ke he tau paara. Tungai koe tau uka he tau tag si ai mawinga rahi fuki ika nei ke wharua motu. Kai tungai ka ake ni kua kautu e ti mua mai tau information en koe tahana kumkumianga he Pasifika. Ni ke pihia fuki me lalorangi he tutarau me takatai ne hau. Ha koe ala whai mana pihe ko tausi he tari mai si tunga e ni lo te tolu ko e rai he whahi ngahua whoki he tausi na ngahua pihe nei tunga e ni ki sea kai kua whakahora rea pihe whoki ne au me ka ngahua haka mo Paul ko e rai he tari mai ta mui he riua ki he whataha bahara ke moan ai muka whoki mamahe lot mamahe ta mata mune whakataka hefa ai hoku mo whakamui ko whiawhia o se mai tolu hako mai ke ngahua mai ki sia mai maama monena porque mamanga mua mai ka hae ngahua ni. Koe paala ni taha ika mahuinga he talahau whahinga hua pusika ke he motu kai nā kai tatatau foki ke he whalu motu I whafo. Koe lahinga hua he whahinga hua pusika Niue he longa tautau ke lari ke moa I taha kumkumianga penei moe kua kautu halu tūlua tau lalianga moe tau lamataianga mai whalu matakau mai whafo. Koe matanga hua nei foki he talahau me latolu nā kai tau muka. Koe fua e mga honei koe kawigere mo fure afe tupe Amerika ko whakamoere e hana hau mo e torure me afe ke fitu ni e tamateg pihia. Si whakau e ni whakau e foki ke he matohe lang wa mai ke fuaki mai tau munuina he tau aho e ne o amatur ke fusieka ma fisi e moan tunga I lo te tolu wa hoko te tolu ke mtahiko he season he paara si wa kamate ke ngaro te tapu e komori ha viri fok si hoko ma ia ma fisi ma tolu ai whai afu amua hoko aho ke ua hong mari me ika ma tolu ni fusi on e tek ni deploy ni tuku hako mnauta ni ke tau paara lalahika ke maika rau tolu ke fua e tama tag ia ni tau he tua haya si koe kakano ia ne lari ke tau se mtanga hua nei nakai ni langa ki hake ingoa he whangaika nei ke kisia e lalorangi me wharu to whanoanga he Pasifika koe manaka Niue ke mailonga lau tōru ke taha whangaika e ni mawinga lahi ke tau tangata. Koe manako ke moua mai taha māmaanga lau lahi hangawia ke he tau momoui he tau ika nei koe tau ika no nofo mau ke he tau walatahi motu po ke o whano koe whihe ho kōlo he tau nofuanga mai whalua mena fuki. Lahi fuki e whakaue he mtakau ngā hua ke tau laumatai kua fuaki mai tau kumkumianga nei. Whakaue lahi au ke he mtakau ni ngoa ko Noah Fisheries I Hawaii taha tangata ngā hua taha colleague hako ni ngā hua iei ni taria ke whakatupe he mtaka hua nei pihia fuki ni me taha scientist e lau tōru ne recommend ma Dr. Michael Ray ke hake mai ke langmatai si whakatupe lau tōru si hake mai ia ke tamai e tau tag tia mai whakakise puhala ke tag e tau ika whakaue fuki au ke hako I kipori hako ia ni taria mo e omoi ka hae mtaka hua e matoro ni manaki ke tausi pesi ni he loa e mga ho to mua mai ka hae tau information ma he tau tag ia kai to hoko ka anu iha whai māmaanga mitaki tau tōru ka hae ke whanang koe hoko na kai tau pāra ni fuzia ke kahi Niue whanu ke wharu motu Pasifika tongo sa mo ko whi po ke nopo hifo ni he motu po ke hifo ho kōra wharu mga Ko Niue ni taha motu he Oto Pasifika ni kua takitaki ai e tau kumkumianga hako e whakamua nei he tau se e tau kumkumianga ke he tau ika pāra.